Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Shillong Civil Hospital kalong kapala kre pan ajing yarap bat jing sumar na banta gitu ki basuba ngat yau knyang novel coronavirus lani upalatip kum u COVID-19. Kani kalong kat kum gajing yato jong Dr. S.S. Nongbri, Joint Director Health Service, Surgeon Superintendent jong ka Civil Hospital Shillong, ha gajing yakran bat ka Batesi TV ha kasngi palay jong katayo ka khat khandai tarik luber arjar arpo. Yamantahi ha Shillong Civil Hospital lathaw ya gajaka banbu kerpang ya kino ki basuba kila yok kem yok nyang COVID-19 bat hagani gajaka la banbu tang hadu sangut ban penlong ka jingpet bnia yaki. Shusho la yo jing tip ba don uway nong nya kali bawan na selshar bat hadien ka jing ut bau sngoshitam labu yo u hagani ka isolation center Yamantahi. Kani ke jaka sumar paj ba hanong ba Shillong kalong kapala khre bat menta ki doctor ki nurse bat ki staff ki don hapo ka jing sha pentipit lani ka training ka barang ya menta ha ka stage 4 hoj ka don ka jing duna ha kaliang ki doctor namar ban pli ya ka outpatient department lani ka OPD don kam salaingut ki doctor na kaliang jong Dr. Nongbri ula kentu ya ki paj ba bakim dei ban shep tieng lani ban ear ban ka bakong san kalong ban long ki bale khoj bat ban jengai na ki para brio lakum no shimitar ne tam kat bala khamtam habaki yeng lain ban sim dawai na ki jaka sumar hagajo ko por Dr. Nongbri ula kenturu bala dadon ka jing shitom ne jing suba ba yok kem yok nyang COVID-19 kin lechwa shaki CHC bat nang ta kin sabatha la dadon kam ban sha sumar ha Shillong Civil Hospital. COVID-19 OPD dan macam isolation ward atau nila prepare lang nila book separate OPD nila lang ki doctors kibala assign banle ang gitu ki nurse ki all the staff and police tapi orang itu case ni bawa training is going on nila ada 4 batch of training this is the today will be the 4 batch all doctors nurses all paramedical staff, food grade, kita baru nila ini continue the training. Dengan awal kalau when comes to the doctors di mana ini ada 24/7, jadi itu nila host for terus we take the necessary action. Menanya ke OPD mengenai lain, mengenai 3 shift ini. Besok lain kita mentangi adresan ini tentang lain. Mengilang mentah ke dokter punya dunah yang pasti itu. Jadi bagi orang lain belum kelala dan kabar apa yang kita contohnya. Namang kita ki use begini dokter pada apa hospital. Bale activities OPD sebagai bale emergency casualty dengan bale bagi operation ini. Tolong kelala heavy itu. Dan operation ini nampak we are running it that OPD with dedication from my doctors and ya Kristen itu. Termasuk dalam patients ini actually she give phone answer to helpline. Nah, they have to contact the helpline first, then that will ada contact, you register itu, you do registration, then we take it to the outdoor OPD, the COVID-19 outdoor. Yang tu nila screen ini kali kiwanai, kami ni kadang kali kita jengship dan jengho dan stomach jengship ini. But kawa kamlong important tadi kiwanai travel history kita ni, but kita kontaknya kita di main jadi dia mentahi apa sini ni dan uai tuan mengen tuan udah mencerha udah ni dengan abu apa isolation buat jadi lah kates ya mengen ni ini apa yang buat antara dengan vaksin ban screen ni memang uai dengan apa vaksin. Nah, kadang ibu ikan juga COVID-19 nang bagi beliau di suatu bah ada kita dalam kontak kalau lawan nasabat kita kan wan ban screen akan juga COVID-19 ban ni ele ban orang iki bakin numban unnecessary ke numban hospital ada ban ni kita haban phone itu headline ni kita batai ban dia itu bah home based quarantine namanya ke Indon ban nilai use di dokter jaminan OPD ni kamu constraint apa OPD syata general OPD ni begitu menjalan OPD ingin habsin itu IWR marah-marah kita lalu vaksin baik kita naik kita ini nilai dia kata lah adjust mental ada mistangnya kan isolation ward
kini macam baru minggu banten he kadang kini kalau ini nggak ada apa kan Menteri bahkan undang maka dia badan emergency itu di pangkawan wilayah kelam tak tersendiri wilayah identify juga buat ini akan servis temporary dengan change solution buat kan servis nama kan kalau free empat ini senang ya identify ini dokter sebenarnya wilayah kalau makan di sana lihat identify kita ini create another isolation ward. Planning to accommodate around 30 patients pada di 30 patients. 30 to 40 nilai akan segregate naman ni hambu male female na kajong suspected case ni hambu na kajong kawo kibala alam detected case ni hambu na kajong detected case na hadu mandang pandang hadu mandang yung pandang ni suspected case mandang way tutu mengenai dia screening ini ada dia X-ray most probably kumapit na X-ray ito lang i-bomday ito stop tamang yung ahap yang kita report ang terus nilai ang tabigang emergency kat bala ang nilatform sa government sa directorate iki ang supply nama dapat na po directorate at yung supply nila iki ang kinsayo nila kaya like 1 or 2 days will get it stok nata kita nyebutnya emang stok na kalau kontrol kalau dinas kaduna stok bu masan kan saya ini yang dilihat di Tokyo di Mas Mayor buka society buka health society dilihat yang tentang supaya dan tujuan ya in market ini kalau suap kan Mas nah ini kalau berikan message kalau baik dan ini kita bilang mending belum panik memang komparatif di finance bukan kita itu bala ada jempang lepas juga kami no kata lalu pada sickness itu di jempang di kan diabetes dan hypertension ini datang baru ini virus senjok dan senjok tang membangun itu kami dalam kena nama dawai pun kan anak kami lajong ni ke fight kami lajong pasti dijam happy kan kita dawai itu membawa di supportive treatment terus terlalu observe beberapa menjadi hot up sedangnya antibiotics kita itu jadi baik-baik kita message kalau mbak hindung dia paling tidak terbala apa song hiji dibanggakan bantuan hospital mendai bantuan di hospital masuk hospital di bumi dia prinsip tuan bumi ini tanglah bantri RTCC let's itu kita alhamdulillah nambah dari dan tamban pak ilapan itu dan buat pasti hospital kami sesudah migrants ini nah ini telah menonton 1 meter distance nilaang na yung kakang itu I give the instructions about that dan iwan yang lain masih tiket ask them to stand 1 meter diberi dong iban lang kumta kim sangat itu akan yung keluar yang dewas kalau kajenjar ini initially kajenjar di pantu itu kan by time mas try sa time kan sa yun so ini tentu na kalian jangan walau by kipat ba ma dakiwan man sindaway ni hospital ni pilit sayo sa dili ang minti kanta hospital dili ang minti ni ito ka kasi distance sa 1 meter na iwi si yang lang man tiket tu dili ang minti dakiwan ni kita kamnang start dalam kibli bawan nama kandang kibli tip tidak akan hikaya kibu prama yang tu ya hikai kumno bakin yang kumno ban use ya kemas dam nas te ada kajan kalau more effective tu kajan katang bante ada kajan yang kamu situ tu dapat lah ya dah ki kita malam kami apa beli ki ras ya kemas tak sulit ki ras situ saja baik dalam hajan masih tidak untuk dilakukan saya mau jadi pendatang kami yang orang bar habis khidmat sampai meeting dari kabar saya lebih terkadang rumah lebih terkadang kamu klik bagi kita bahin nukom kita balak hamdang kamsta kita balak kamtip kin hikai kita ibat di bawah nama pendang akan sesuatu yang kita agar nasi kita